everyone, welcome back to my channel, Gitanjali Storytime in Manipuri. Ngasi su wari ama puraga lakjare. Ado ngasi gi wari sidi Princess Diana gi wari ni. Adoga ai su vacation nama chaludana wari se marak kitang lepure maya maro bibiyade. Ai winner sing ai na giveaway gi winner sing tisu loina khanba loire lottery tawba loire. Ai thuna video thagalagi adoga winner sing dugi screenshot singa adoga moi kana kana no haipado ai thuna thakajarage. Ado Princess Diana se mase kanoni ko yamna tragic oiba maungda laikhitabani aduga mase mayamna people's princess kai jo hai yamna nushiba yamna pamba royal family da khigi kanoga public moi commoners hai tare ne ko moi siga dum mingle tawba yamna charity yamna chawna tawba human gi activism da su yamna maming lekhiba adugumba princess ne mase ado mahana kanu oiram banate maji princess oina life nate duga lady hena hai moi se dusu oiram banate pase khoigi royal family ga di oiraga moi gi mamai gi mapasna kanu phanga kanda moi gi spencer gi kanu duke ki kanu ma phangbi ni adagi ma se lady haraga khangdoi ni ko ado princess Diana se kanano haibida she was wife ko ma se kanu gi kanu prince Charles III ki ko Prince of Wales hai mai ki nupi mai aham nupi ne anuga Prince William amasung Prince Harry gi na mama ne and she ma jam thina glamorous oibagi yam thina glamorous oibagi yamna mai activism wang bagi amasung kare hai tare ne yamna post ta bagi hai tara kai udagi di yamna khogi news media ra kai kai naga ma sekta khogi famous ka oiba adugumba mai gi popularity je thina wang ba adugumba nupi mane Diana se July ki tang ama 1961 da Diana Francis Spencer haina ma da gi man popne aduga ma jina machimna manga gi manungda mari subane hai aduga mai gi mapa sina John Spencer kawe Viscount of Althorp hai aduga mai mama sina Francis Spencer Viscountess of Althorp san hai ado Spencer gi moi gi kano se family se anamba dum British ki royal family ka moi se naksana raga dum lai for several generations hai tare ne moi mapa mapu mayam dagi moi se dum nakna raga lai adoga princess kano gi Diana gi kano se mabok se seasona Elizabeth to huji moi gi queen oil gi do adugi mama gi ladies in waiting kaina ga oiramba male Diana na chakhola ko matamda mai gi siblings ka Sarah Jane hai aduga mai gi manau nupa Charles ka moi humoi mari se haurapane aduga kona nupa ma pok male nupa do pokodo adum leigidre hai aduga kona mu Diana gi makhada amamu nupa amamu poe hai ba do angang do su just 1 year khak lairamaga leigidaba male Diana gi mapa John Spencer se sina nupa macha hadi nupa yam pam bhai tare ni nupa am khatang yawe nupi di kanu ahum ni aduga magi makhada nupa popusing dusu kamaina tawrinu leigidrino mama da kari soirinu kholinu haina lady kanu se Althorp se si se clinic amada layeng bagi thaba male sigi layeng bagi thaba se news mayam na ka khanganga ke no yam na ga kari newspaper da ga yawro kholaga dagi mo idugi society jing du ta taraga mama sida yamna ikaiba mayam mamang dem thin embarrassing khoi oigi ba duguma situation oibadagi Spencer haidi Diana gi mama mapa gi luhong ba ja sidagi crack lak pa haurani ba Diana na horok se Park House na hai sigi Park House se Queen kano Elizabeth to magi moigi mayumda list tawraga leiba male aduga hana dagi su dum anga ori ngai dagi su khangna banina mana kano ka se Queen Elizabeth ka se Auntie Lilibet hena kawe hai anga ori ngai dagi adum haidi adum moigi kano da dum pulla hai tare ne family gi gathering ko tawda moi sigi Spencer family siga lagi di sigi Queen Elizabeth amsung moigi kano se family se dum haidi to na tanya haidi sana da na dum leibado family dong na dum leminabado adana moi singjina dum punna dum lerakpanina Diana gi mayumda state ju dum koi balakpa Christmas ausuno Thanksgiving ausuno adumaina lakpa dagi moina mu Queen Elizabeth ki moi kadurom da moi gi mayum nom da mu chalaga adungaina kanu tawduna khotana leiba hai tare ni aduga Diana se ju mai Prince Andrew ga Prince Edward ka aga ju yamna mamo angang moi sahi manabagi tina dum tina dana khotana lei hai aduga
ahambagi moi hujik kanoda first in line de leriba king haitare ne ko king Charles matamduna prince na ga khangai prince tu da mangon da gi jahi amna halle aduduna ma ga di kaya thengna di hai aduga moi gi macha to pasing du ga oina Diana se suidum chana de Diana se angang wori ngai de gi do ma se ko yam thina naughty oi ba ngausuna ba fun loving angang nupi macha mo oi aduga tomboi dong se dong lai ma se madagi ma kanoga sanga ka so yamna nungsi ja bai tare ne sanga gi ni ka haradi activism ga angang wori ngai de gi dum chatpa khotpa adagi Diana na chahi tare churok matam da di mama mapa sigi problem se dum hai chau thorok padagi separate tawrani ani divorce awagi file tong na ba hore mama sina hek separation moi gi kano loi baga divorce aw loi baga nupa ma Peter Sandkai kawa nupa ma da luhong gi doini ko luhong basina 1969 da luhong doini ase luhong matung da Diana sidi mama ga dum London da phana koina lei hai mapa moi gi celebration gi timing da so ado separation tawraba matung sidai sida nu ma Christmas ki holiday lakpa jane Diana si mapa gi manakta leiba adugi mapa mamakta la aga leibadagi di mapa na hanba yararoi adi ma ga leigadabani mama aduga chatpa yararoi haina tawdagi kano se Diana si mapa ka mug leikhi Diana si mapa ga leira matung khar leira kanda mai mapa se nupi amamug luhongani nupi luhongi sina ran han hai masina countess of Dartmouth thana mazu do moi royal family gi ama wera male luhongi ada Diana sina mama saina luhonga ga mai gi step mother lak matam sida mara yamna yaning da ba hai tare ne mane am pam da ba do oi gi do ga moi ni gi relationship se ju yamna phatte ba Diana na mama ka di mai gi step mother se accept do to ya da do mana do nu sigi mama to bi je mama gi step mother se do bully ni kaina ga hai do ni do ga mana kayam ki yamna pam dagi hai basida nong ma jiki mama to mi se lady dai kano je ran je sisina stair marak de lepi ngai da mana stair dagi indharaga mama je stair jiki mama to mi je stair dagi ondha doine ondharaga so e hai 1975 ta mapa se kano phangani ko mapa na luhong basina 1976 ta ne do 1975 ta mapa se moi gi title ama phangni title se Earl Spence na phangi sigi Earl Spence na phangwadagi hana Diana oirambadagi moi se lady Diana haina khangrani aduga ngasai gi mapa duna kano hoi gi count oirambadagi kano oigrani Earl organi Earl sina moi gi mathang kano gi mai hierarchy da laiba royal family gi da hierarchy da laiba adugumba oiramale Diana na angang oringai haitare ni school tamba horko ma je home school da tawraga magi oza wairaga thamme hai thamaga ma je dum duga khalera kanda amu private school ama da kano tawe hai ma je schooling to bagi thai aduga ma na ngasai gi mama atombi indhabagi timing se sidagi ma je haina kano tawdre khotre ngausinare khole misbehave tawe khole haina all girls boarding school da ma se thamgi doine school ji maming jina Riddlewood Hall School haina hai Diana se now boarding school lai ba haudagi ma se amfina amna ikai thigan ba nupi oire hai dagi chakholapada aduga lairik siju yam phajana kano hai tare ne hai yam lairik se yam haita ba thare ba se lairik sam paning da ba aduga atopa kano gumba khoi gi community spirit gumba dadi outstanding ga oiraga award ka myam phangba aduga ma se piano da su dagi iroiba dagi diving tawba aduga bele ga tawraga tap dancing ga tawba adugumba umdadi amna ma se thina haiba just magi lyrics di ma ya ma mai lyric ti pharak te hai Diana sina chahi magi chahi tra trok surakan sida jiki schools dagi toga magi amuk tongana moi makha tamdhana ba college ki type ta tamdhana ba adumaina mayum da hangi hai asaga ma se halam tamda yam thina down to earth oiba yamna kaya ta ne wangang ba khopa da mina yamna nungsiba yamna charming oiba adugumba nupi ma chama oire ko ma se aduga mana 1978 sida nanny oina tha ohum thabak tawdini ko mana tawribasina Philippa haibamga kanuga Philippa and Jeremy Whittaker hai ko moi gi macha sigi nanny go oiraga leidoini aduga mana nanny oringai lai matam dasu sigi couple se asisna ma se lady ni haibase haini royal gi lineage ne haibase khangde ba moina just yamna wangang ba khopa yam hai khole yamna kanu tawba down to earth oi khole di har khanga ga ma se royal family da belong to wi lady ni haibase moi khangde hai moi macha mana tha hum mai moi gi nanny oiraga leibase ma je mu Switzerland school gi tha gare thara kanda school oira kanda Diana se mu London da hale halaga mana moi gi mama gi flat ta
ꯃꯃꯥꯒꯤ ꯐ꯭ꯂꯦꯠ ꯑꯃꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯍꯣꯡꯖꯜꯂꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯨꯝꯃꯦꯠ ꯑꯅꯤ ꯑꯃꯒ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯩ ꯍꯥꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯐ꯭ꯂꯦꯠꯁꯤꯗ ꯂꯟꯗꯟꯗ ꯃꯥꯅ ꯂꯩꯅ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯁ ꯀꯨकिꯡ ꯀꯣꯔꯁꯀ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯔꯤꯁ ꯑꯣꯐ ꯃꯥꯗꯤ ꯂꯣ ꯄꯦꯌꯤꯡ ꯖꯣꯕ ꯁꯦꯇꯜ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯇꯣꯂꯣꯞ ꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯝꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗꯁꯨ ꯃꯥꯁꯦ ꯊꯕꯛ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯔꯝꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯃꯥꯏ ꯃꯆꯤꯒ ꯃꯣꯏ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯦꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯗꯒ ꯍꯥꯎꯁ ꯀꯤꯄꯔ ꯑꯣꯏꯅꯒ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝ ꯁꯦꯡꯉ ꯈꯣꯠꯂꯒ ꯄꯩꯁꯥ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃꯅꯤ ꯂꯦꯗꯤ ꯑꯃꯅꯤ ꯈꯣꯠꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯔꯣꯌꯦꯜ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯃꯨꯛ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯃꯥꯁꯨ ꯃꯁꯥꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯟꯖꯗꯣꯏꯅꯤ ꯈꯣꯠꯇꯣꯏꯅꯦꯅ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯇꯝꯃꯤꯕ ꯐꯥꯎꯗꯤ ꯂꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯐꯥꯎꯗꯤ ꯃꯥꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯝꯊꯔꯤꯕ ꯐꯥꯎꯗꯤ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗ ꯗꯤꯄꯦꯟ ꯇꯧꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅꯀꯣ ꯃꯥꯅ ꯅꯦꯅꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣ ꯄꯦꯌꯤꯡ ꯖꯣꯕ ꯍꯥꯏꯁꯤꯅꯦ ꯃꯤꯅꯤꯃꯝꯗ ꯐꯪꯕ ꯇꯣꯂꯣꯞ ꯐꯪꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗ ꯆꯪꯉ ꯃꯥ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯎꯁ ꯀꯤꯄꯔ ꯑꯃ ꯔꯣꯌꯦꯜ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯎꯁ ꯀꯤꯄꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯆꯤꯒ ꯃꯣꯏ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕꯤꯁꯤꯡꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯐ꯭ꯂꯦꯠꯇ ꯂꯩꯕꯗꯨꯒꯤ ꯐꯤ ꯁꯨꯕ ꯀꯣꯟ ꯐꯦꯡꯕꯒ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯀꯦꯠ ꯃꯅꯤ ꯄꯩꯁꯥꯗꯣ ꯃꯥ ꯇꯨꯡꯁꯟꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯣꯁꯇꯦꯁꯀꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏ ꯄꯥꯔꯇꯤꯗꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯦꯇꯔꯁꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯦꯇ꯭ꯔꯦꯁꯃꯛꯇꯤ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯦꯞꯄ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯄꯗꯒ ꯋꯦꯜꯀꯝ ꯇꯧꯕ ꯍꯣꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯥꯁꯦ ꯄꯥꯔꯇꯤꯗꯒꯤꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯣꯁꯇꯦꯁꯀ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯕꯥꯔꯗꯒꯁꯨ ꯃꯥꯁꯦ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤ ꯗꯌꯥꯅꯥꯁꯦ ꯊꯕꯛ ꯃꯆꯥ ꯃꯆꯥ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯨꯡꯗꯒꯤ ꯀꯣꯟꯅ ꯃꯥꯁꯦ ꯈꯔ ꯆꯥꯎꯕ ꯀꯔꯤ ꯈꯔ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯔꯦꯁꯄꯦꯛꯇꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯖꯣꯕ ꯑꯃ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯥꯅ ꯄ꯭ꯂꯦ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯑꯦꯁꯤꯁꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯦꯁꯤꯁꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯤꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯅ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯦ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯁꯤꯗ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯅ ꯔꯣꯕꯔꯠꯁꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯟ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯃꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯂꯟꯗꯟꯁꯤꯗ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯅꯦꯅꯤ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯃꯥꯅ ꯃꯇꯝ ꯐꯪꯕꯁꯤda 1978ꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯍꯤ 19 ꯁꯨꯕ ꯕꯔꯊꯗꯦꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯒꯤꯗꯤ ꯃꯃꯥꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯕꯔꯊꯗꯦ ꯄ꯭ꯔꯦꯖꯦꯟꯠꯅꯦꯅ ꯐ꯭ꯂꯦꯠ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯒ ꯄꯤꯕꯤꯔꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯐ꯭ꯂꯦꯠꯁꯤꯗ ꯃꯥꯅ ꯑꯦꯛꯁꯇ꯭ꯔꯥ ꯏꯟꯀꯝ ꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥ ꯃꯊꯟꯗ ꯐ꯭ꯂꯦꯠꯇꯨꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕꯗꯣ ꯃꯥ ꯃꯊꯟꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯗꯣꯏꯅꯣꯅ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕꯤ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯃꯒ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯃꯥꯅ ꯐ꯭ꯂꯦꯠꯁꯦ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯔꯦꯟꯠꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯗꯦ ꯇꯨ ꯗꯦ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯟꯁꯦꯁꯦ ꯑꯁꯤꯁꯦ ꯃꯣꯏ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯕ ꯍꯧꯔꯦ ꯗꯌꯥꯅꯥꯁꯦ ꯁꯤ ꯋꯥज ꯂꯤꯚꯤꯡ ꯑꯦꯟ ꯑꯔꯅꯤꯡ ꯂꯥꯏꯛ ꯑ ꯀꯃꯅꯔ ꯀꯣ ꯃꯣꯁ ꯑꯣꯐ ꯗ employer mana duga thabak tawriba mana segi play group taga yauriba kholiba singsina mase royal family ni habase sungkang khangoi doine because mase dum commoner ge type ta down to earth adum mayam thabak tawnai se adum aina adum tawraga lakpa adagidi luxurious thina luxurious mase oiba thabak dugumba materialistic su oidaba yamna kai humble oiba hai tare ne Diana se Diana na Prince Charles se karmaina thengna ge habase 1977 da mo da thengna bani hai माजे दुद सही टाटोक सुदंगारी माले अदुगा कनोसिना मोइजिकी प्रिंस चार्ल्स से सिसना कनोगी डायना की मचे सारा से असिसे डेट तौबसाने मोइनि कोइनबा मतम सैसा अहांबा कनो द थेंगना माले मोइगी फैमिली की गैदरिंग अमदा मयामना हैना कनो कनो प्रिंस चार्ल्स तो स्पाइना सारा गा कोइनै खोले के तौबदगी फैमिली मेम तौबदगी अहांबा थेंगनबने है थेंगनबसिदा Diana Prince ko Charles se kanu ngauzabi ga tawbudo hadi crush ka tawzabudo hadi aina Prince ni adagi first in line ni sina hadi Queen Elizabeth to lagi takanda he is going to be king ka habagi asum anga gi kanu pa mama na dum kanu crush tawzaba hai tare ne ma kanu oi su machi gi pa oi su adagi Sarah se mayam na next moi sagi Diana gi machi Sarah se next princess of Wales kind of hide na khotna party ka mayam attend tawi ko moi se royal family me masi masi mata segi party ke taw khopa tawrapdagi Diana ga Prince Charles ka se am toina thengnaba adum toina thengnare 1980 ke summer gi matamda Diana se guest oina moi ki summer holiday moi royal family sigi summer holiday sida moi ki family se Spencer family se moi su kaura kan sida wana haiba se Diana se mai gi kari hetare ne Prince Charles se u basida ma se dum crush to sum pamba sum hinjalapado ado na mana saina Prince Charles lakani khotkani ka haibasida hekta mana dress elegantly setna kidana khotna machung or ta ga kiraga ma se zigi party se attend tawba lakani sigi party gi numisida numit na mayam na haibada everybody's eyes ko paido leiba nupa mayam pakhang mayam woi no matu thi boy no moi gi mamit se da kanu da Diana da mami se loina ta ti mita ba do yam ti na phajaraga ma se ki bo to la ko sida asigi numit se sidagi Prince Charles ki hana attention do mangon de leiramde Diana da leiramde hana do huziki numit se sidagi princess kanu sina princess kanu se huziki Diana se ubdagi
Charles se Prince Charles se asisna mangonda interest lawba hawrapado haibadi si phajai kain khallaga kare serious oina lawba hawrapdoini chi gi maningda Diana siga Charles siga unaba tum hawre ko Prince Charles siga Diana siga unaba se tum hawre moi se tum daga karona su Diana su hadi Diana na su amna pamure hai tare ne nupa se dagi nupa juna zu mangonda gi chahi kanu halle hai chahi kunmu hena halamgani hai hadi kanona Diana na chahi try pan su matamda Prince Charles kanona Charles so 38 years muk sure hai ado khangde hanu bana angang pi macha pam bahai ga drakarino dum princess kanu du sai gi Charles su dum Prince Charles su dum nga orab jani na machi gi maningda toina dum unaba hore adagi di machi jingduga machi ga nupa ga moi ngai kanu vacation chalasu Diana su dum yauba adagi yauraga dum khangde moi ani gi relationship se dum tamna dum khaga serious oiba hore adubu no machi jiga Prince Charles ga khanara kanda Prince Charles na break up tawe hai kari gi no di reason amata haida bida sigi khanara ga tawri gi manung sida moi ani gi relationship se aduki matik haina kamaina progress ogi no haibada Prince Charles na Diana se moi gi royal gi yacht da weekend selling the pui hai laws ko mafam amada si je Sarah na khanga ba smaina moi ani je ai ga ek kaina ba Sarah ga Charles ka kaina ba hapta ama bu pha jungai da moi ani smaina selling to ba khaya kanu weekend gi selling to khare na adana moina sai gi Diana se halako matam da Charles kanu siga Sarah siga moi family ga pin khana dana ko dana it was a big meltdown and high sigi matung dagi Charles na Diana se moi gi Scottish ki castle ma lei male Balmoral castle haina moi gi family kanu hai tare ni royal family gi mayum makhan lei bedo do moi dum koi bu chakpa khopa da lei bagi type da du mayum ma da mai family je unahan bagi oina pui hai Diana se aduga Diana se mana kanu na Charles na introduce so basida kanu se Queen Elizabeth se masina yam ga ka thai da mana angawri ngai dagi khangpani na adagi kanu na su hek pam zarure kanu na su Queen Elizabeth na su mana su phajana welcome tawbi ko Diana se aduga tang February gi tang 3 1981 da moi gi Windsor Castle da kanu tawrani propose tawrani kanu na Charles na aduga Diana na accept tawi hai accept tawra matung da moi gi engagement se hapta ani makhai losla thame hai maya mamang da haidokte hai February 24 1981 da moi ani gi engagement se Diana ga Charles ki engagement se mayam da publicly announce tawrani si matung dagi Diana na magi engagement masagi engagement ring ga je mathan mana select tawjaba dagi mafi marong ga samana ga khanjadana aduga si loibe dagi magi ma se she was the first kanu hai tare ne first princess to be hai tare on royal family da ko mana ahamba luhung da job tawraga tolop sab se mana ahamba ne hai adubu sigi Charles da Prince Charles engagement tawraga moi ni luhungani kholani na announce tawdagi mana ngasai nursery gi play group da teacher assistant oram do ma adu do resign tawrani adi moi gi sigi royal family da moi king and queen gi mana ta changraga di princess on raga di job to baya de hai adu matung da ma je queen kanuga luhongringai da temporarily Queen Elizabeth ki manak ta moi mai gi mayum da lai hai luma se luhong dore har kanda sai Queen Elizabeth na lai ma pham hai tare ne Buckingham Palace asida ma hongjale hai mayam na haibeda Diana was the first English woman hai got to marry the first in line on the throne after 300 years 300 years matung da ma sin ahamba English ne hai anamana smai mogi kari hai tare ne royal family se marriages was like a kari business ki type ni ko amaga mayam kanu tongna na ba habedi sanga sangtokna ba amsung ally laina boina hongnara me thaina di haina princess laina kanu luhong base adubu Diana sina English woman ahamba ni hai ba chahi chahun gi matung da first in line haidi ningthau gi dori ba moi gi heir hai tamni ne heir to the throne da luhongi se duga she was the first woman to ever have a paying job hai tolo phang thabak cha ba hai dai ne duna ma se magi payam na ko na khangap da gi di ani
मागी engagement announce tawdagi mayam singsina hen interest oraga mayam e madi khoi sida thabak toromani e madi khoi sida agi ne ni orambani madi aduda saina hostess oina bar thabak toromani de toromani we never knew ade kana mona maje adona down to earth oibagi monda high fi tawbagi adagi di na royal family dagi maje horakpani paisa mayam dagi horakpani kai haibagi monda adugumba mata uttaba haitare ne aduna mayam sina ngakpado ade she my maron kono je ma je lady ore ma je she's a lady and mo lady Diana ore mo na ngai khang ni ko di Diana na just commander ne lai ni ha bi ma yam na so he na nushi raga ma je he ju support over hele ego sidagi Diana se kono na Charles na mayam mamang da ha ma mo ani gi public appearance ne hai 9 March ki 1981 sida mo gi charity ball ma tawzani sida mana puthu okanta mayam se ma gi fiance ne ha bi se mayam da loin khangan bado sahi kun surakanda ne mana gano se luhongi se Charles se luhongi se moani gi luhong basina July ki tang kumapan 1981 da luhongi do luhong base St Paul Cathedral and Ceremony da moidu da kano taw male mayam na luhong base pura khoi gi describe to base ek fairy tale gi wedding dong naga describe to we hai aduga moagi luhong base television da audience kaya mong na yenge ha base da 750 million people mi na yenge ba yengaga sorok sida mi lakwa je 60,000 sorok da line up tawe hai masai gi moi ani gi luhung bagi couple je mutang bu machi am ta bu yem ba phanga zuana hai de photographer mayam dagi paparazzi mayam dagi moi mayam se ga aduga mi sing lakwa je 60,000 people on the road mayam mai luhung ba yeng lakpa da luhung ba chahi khara laira matum da chahi amani laira kan da Queen Elizabeth sida Diana se मोगी साइना रॉयल फैमिली की मेंबरशिप ओइबगी टोकन अमा पीबा माले अदोगी टोकन से पी ना हाय अदो माना पी टोकन से ना क्वीन मेरी की थाइन की मोगी क्वीन कनो हाय तारे ने एलिजाबेथ की ममांगी ममांग मागी मबोक हाय तारे मेरी की लवर्स नोट हाय टियारा अमा मोई मकोक त थेत पदो अदो म पी हाय अदोगा मंगोंदा बैच म जो पी हाय सिजना माजे पार्ट ऑफ रॉयल फैमिली नी सीज इन रॉयल्टी हायबगी अदोगुंबगी कनो हाय तारे ने खुदम हाय तारे ने अदुगा दो पी कपल अनि से किंसिंगटन पैलेस हाइना मोय दगी मनाक तगी दुम पैलेस मोय कैसल पैलेस मखन मैम ले अदगी मोय हिजकी फर्स्ट इन लाइन ने कनो से प्रिंस चार्ल्स से कहीं वा किंग ओय दोइने अदना मोय की किंसिंगटन पैलेस हाय से असी से स्टेजदा कपल अनि से क्वीन एलिजाबेथ ने लहलनी Hi guys, today's video is in collaboration with TOPK portable desk fan. And in this pack it comes with two fan, a pink and a black. So this is the pink and this is the black, this is the pink, and it comes with two charger. So let's check it out the features. So this is the pink and this is the black. I the pink color se am pamjare. It has a LED display for the speed like 1, 2 or 3 till 4. So it shows till like 4 speed. It's really thin, means like ultra thin. So I think it fits in a bag and you can carry it with you wherever you go. 1, 2 and 3, 4. It comes with 2 charger and complements the colors too. And this is where it shows how much battery is left in the fan. I use it when I do my research for the story time, for my Gitanjali story time channel. The breeze is kind of cool me down and make me concentrate more so I can write the story faster. My kids love this fan. Madeline has got the pink and Thauna got the black, and they use it to cool down hot food, especially the soup and all.
I'll put all the details and the link in my video description, so please check it out. Aduga November gi tang manga 1981 da Diana se pregnant oi hana announce ore. Aduga January gi 1982 mana 12 weeks sura matung hadi 12 weeks sura pregnancy oi matam sida Diana se stair dagi ma se nanthai hai ba nantharaga kano tawe hana ma se kari saru sarang khara soktana khotana bruising gum khara tawe hai. Adu moi sagi royal gi gynec kawra matung da mana check tawra kanda di kashu tawde and hi adu Diana na kona magi interview da confess awze mana masana khang khang na dolan sidagi hojiki stairs dagi on thajabani hana mana angang do ma se amthina koigi royal family da lebase they have rules and protocols ko si tawba si taw si tawgano si taw dagi si tawgadabani smile phangwadabni smile sagadabani smile wangangadabani adagi duni tawbagi rule mayam se maunga madi mana hauropadi she grew up as a commoner ba madi commoner dongna mayam ga pulla kholaga yamna free spirited oraga hauropane do once majina princess oibdagi maje kare hetare ne mathanda under achievement oina khanjaba ma mathanda kano tawjare hadi mayam tuna khanjaraga adagidi Charles na adogi matamda kano tawi nupi koi khole kain su maje khaga taba horokba adagi Charles na jo adu magi royal duty ne na tawdana Diana sida matam pibangam daba khotaba tawrok sida maje mathanda under achievement na dum khalebidagi pregnant oir kansa mana angang se baje po matung dam kainu man taw dujoina khalaga mathanda ne mana confess awani ba mathanda kan tawjabane na stay dagi mathanda tajabane na hai adubu adum ka angang lo kaim ta hodre ma jo lebak phabdagi adu sigi matam sita su ma si depression na ba khaga horani princess kanu se Diana se kaino da Prince Charles se in haido mamit yami kholi nupi top khopada kanu tawre khole kainaga ma se pau si rumor se ta ba hore Prince Charles na kana magi rumor se kana affair ko koi khot pa se mamam dum khanganu je magi second wife ba Camilla hai se asisini ko ado Camilla ga khoi kanu ga se Charles ka se kamaina khangnar aga kamaina moi ani affair legino hai pa se kanu se ga Prince Charles ga Camilla ga se moi kanu da 1970 da polo match ta thengna bani hai adi Diana ga laktringai gi we ai kanu gi Charles ki life da Diana su laktri ko adoga matam sida Camilla se Charles ki best friend ama date tawroga leibasani matam da ma se date tawjani adoga kanu sina Charles na kanu moi polo gi match ta yam toin ma mana basiga pun badaga sum thengna badagi Camilla ga yam thina ma pani jam common interest le minaram badagi di moi ni je yamna kare ta chana badagi dum toin na dum kanu tawre ko thengna re dum thengna dana khotana wari dum sadana le adoga 1971 da Charles na Camilla sida in kano tawbudu ma pambagi mawong da utpadagi ma se mamana ba Lucia Santa hai mana introduce aw male Camilla sida aduga Camilla se adugi matam sida nupa ma sagi kano gi best friend ji koi ni ko Charles ki best friend ji koi na mana accept awe hai Camilla na kano na pro kano tawbus mo ni gi introduce oropada kano na Charles na interested oi khole hai basida amajina positive response pira pajani Camilla jina asi matung dagi moi ani je kano tawre hai date tawba hore ko moi ani affair hore aduga 1972 da Charles se according to the law ma se navy gi da royal navy gi da chakadaba join tawdaba adu join tawba kai dagi moi ani gi relationship se kainara male dagi Charles na so dum ai ma do kuina royal navy da laidone na kainara kanda Camilla sina magi hanagi ex boyfriend Andrew Parker ka wiko siga my relationship rekindle tawrani aduga July gi 1973 da luhong hai luhong matung da macha ani po e Camilla ga kano ga se Andrew Parker ga se Camilla ga Prince ka di adum kainara ga su navy dagi moi ni dum chithi idana khotana they were in touch na hai dum close oina dum wari saba khotpa chithi thaba khotpa haidi just friends oina tharaga su dum moi ni dum close adum oiraga dum leibasani Camilla ga Charles ka se adugi matung Diana la e hana Diana gi mache la e dum tang gi Diana la e Diana luhung khol tawrakanda luhung moyani luhung ba moyani gi chahi pharak pa hai tare ni June gi tang kunma thoi 1982 da Diana sina ahamba machanu pa ma poksar ni ko Prince kana se Prince William se ha se angang se pu matung da postpartum depression ara ani ko postpartum depression se it's very real
mayamna khangbiyo haidi mama nauna sumaina pokpase mama khara amadi dum ko ai kaisu tawdana dum kano tawgiba dum ngamba yawgi mama khara amadi postpartum depression haina yamna kano ni haitare ne mina di khangba ngamdaba adubu mama duda nang oina phau bai tare khangbai tare mana asisigi postpartum depression se nabadagi Charles ka mabaini gi marakta toina khanaba adagi nupi koibagi khotpagi adagi angangi neni koirami khole kainaga moyani gi marakta marai tongna bokholapase adum toikhale adai khara leraga September gi tang 1984 sida machanupani subuje pokjarani Harry se Prince Harry se Harry pregnant ori ga matam sida Charles na nupi pa me na dum hai bajane adada kanu sidi Diana sidi handagi angangi sex se khangamni ko nu hadi nupane se adu mana mai nupa da kanu da Charles haidokte haiba adi po kan da khangjara sunona kaidino da madung sai mama gi da kanu na magi Diana gi mapana Diana gi mama da nupa pokpagi khopagi toina nupa poktre kai nu khopano kai toina chai hadi ngang ba khopa layeng ba tha ba khopa tawbudo adama se ki ba oina na or natraga ma hamana haibla pakhatpa amasung mase Prince Charles ka su yam kanna relationship se kanna pharaktabadagi man haidokte hai khangna adu po matung da nupa wer kanda man aidi nupa hanadi nupa ne khangen haibadagi Charles na yamna monda yamna nungai taba sauba su utle hai Diana sina macha ani se asida pura devoted mother oraga laikhrani degi mana moigi royal family moigi nanny ga do mana dismiss ka tawraga mana thoina ga magi on mana thajajaba haitare ne mana on mana pamjaba thajajaba nanny ni khangde degi school ni khangde angang jingi mafi maron adegi outing chatpagi khoppa kai se mana loina mak masana kano se moigi atopa magi secretary laiba haitare ne aduga do loina mak mana fire tawraga mana loina tawe hai aduga school ga je magi schedule moigi princess ti oirabanina moigi schedule mayam moigi kano mayam laiko aduga singdo schedule je khaido ga macha gi school thinba lawba khoppa mana ngamna ba yam toina macha ani se mana kai tare ni yamna devoted mother oigre Diana ga princess kano je Prince Charles ka se yamna nungai tare they were living in an unhappy marriage ko moi hadi Diana ga moi ani gi age gap se tina yam khare ko adagi Diana na pamba khara hai pamba dana mu Charles mu pamdaba adagi mu Charles na pamba sidara mu Diana na mu pamdaba moi ani se kai tare ne incapability hai tare ne issues se oire aduna adoga 1986 da Charles ka Camilla ka se openly hekta affair tawre haina moi ani ma kari Charles zu luhongi ne adagi di Camilla du zu mai Peter gi kano da mai gi Andrew Becker da luhongi ne luhong na moi ani se openly mayam na hekta date tawre habe se khangba hongnari adagi asi paw je Diana da lakpasta Diana ina saw ma se loireba asina Diana sina sawmandana Prince Charles se di kalakhan ge natraga mangonda mangna tawri smaina aisu tawgi hana Diana sina nupa mu koi ba horokani ko moi gi affair kon to kani lai ba horani mai maming se James Habit haye moi gi family gi riding instructor ne haye sagon thawgi riding instructor aduga adu hadi mana adu tawraga su Prince Charles na mawa to kan mawa lawdab do habidi do nangju nang nungai bi dum tawro aisu aigi dum nungai bi lairege habai type ta aduga 1987 da di moyani gi marriage crack se mayamna loina mak uba hawri hadi it was visible to everyone moyani gi unhappiness dagi moyani gi cold attitude mabani amaga nungsina da ba dagi di moyi cold attitude singsi mayam sina loina mak uba hawbudagi newspaper da bo report to ba hawre hadi crack in the royal family marriage ka du kaina ga khabar da ka hapase hawre ado Charles na dum kai tare ne Diana sina sagi kano nupa ka se hojiki mana kano James Habit se si ka se openly flirt tawduna khotna tawbuje Charles na didn't give a shit I don't give a damn mana ma ju dum Camilla ga hanjana ga Camilla ga thi nusina laigre Diana se dis da thamoi kaidana madi mawa dum haidi mai nupa du na ju numana nupa koigira mawa kaim lawde khote mana nungsidana James Habit to koiru busunate mado spike tawge na tawrubani adu kaimbu report selak tabadagi Diana se am tina sawninge ko aidi mayam sina moyani gi kano siga Camilla siga Charles ki romance aroi bida wangang narak pase loirabani adano ma 1989 gi birthday ki party mane hai ada Camilla aslakpa la aga masagi ka kano ga Diana siga Charles kala amaga Charles na Diana se thamamaga kachina hadi langthommaga
masina cha kanu sika Camilla sika dum wari sa na kotana Camilla do ina kanu attention pidana de mama na to pasinga saraga she was all left alone in the corner hai but the Diana si am tin mabung ni nung sibdo da Diana sina saubandana Camilla man aka sanga kan da Camilla sida I know what's going on between you two hai nanga Charles ka marak da manung noina tawise ai khang da boining bra ai apang banate naina sida da no maya mamang sida openly sana flat tawduna khotuna wari sadana tawise karino I wanted to know from you hai nangi nachindagi ai khangningi ko len Diana na ada Camilla na kai haraki haibisida you got everything man hai se nang loina mag nang apamba loina phange whatever you ever wanted ma hai se nang nupa maya mari nang na sak to phajabani na all the men in the world fall in love with you and ma hai jani nang nupa masak phajaba mayam na ju nang wonda dum nungsiba ngami duni kholi ni nang na cha ani mu ju leire khole nang prince ne nang gi princess ki ming ju phange nang sidagi hena kari pam gi na dum haina Camilla sna yam koli khumapa adoga mana I'm sorry I'm in your way but I know you guys are not happy together and hairamaga Camilla sakidoi ama asigi tongnari gi man no nungana da bagi khota bagi mayam marak sidaida secret interview lo ko kanu gi Diana se lawri banu pasina James call her kawe mana kanu sida Diana sida hangwa sida Diana sina magi marital issue gi adagi difficulties mo ani adjust omina ba wa ba khotpa sigi matang da adum phajana haire dagi maje suicidal hadi seasoning ba phawi suicidal oi ba phawi kholi enuga yam thina maje unhappy oi re haibase adumaina sigi secret interview sida mana loina haiba adagi Diana sina haije moigi luhung base mi ani khaki matai manau khaki mi ani gi luhung nate moigi mi ahum luhung bane hai adi Camilla ne Charles ne Diana ne aduduna ma haije it become very crowded hai mi ahum luhung lemina ba hai mi ahum lemina ba bise kaisu oi ba ya banate aduduna moi ani gi luhung bu survive to bangam dong man de khote hena sigi interview da hai sigi interview se sigi recording je Morton's book ta iba male moina si kanu Diana gi matang da ad si iba dagi hekta media mayam je viral zatna sigi lai gi matang da mayam protest tok khot ba dagi royal family jing na thing ba khot ba yam tawi hai Queen Elizabeth ka mai gi nupa Philip se sigasina kanu ga Princess Diana ga siga Princess kanu se Prince Charles se mo ani gi meeting ama sen ma le reconcile tong na ba hai no ani gi differences ko no khot pano wari sana to kholo to dawana adu kawra ka su moi ani je moi sigi Queen Elizabeth na su la ma khonara ga su it was unsuccessful hai moi ani do una ba sunga ya dre ba hai bidi Charles na adum kanu Diana tong ning ma tawra su no ai su ai thokpa tawra ni mai di ma moi di ning thau di nupi mam lon ma yaram gani aduna ning thau oi do ni na aduna man hai je ai apam bani ma su mai apam ba tawri sida is da reconcile tong no bagi karim bulaite ai di ma ga mo chusa sana den hairakpadagi it was a failed meeting hai tare ne ti han ga matung da Queen Elizabeth ki nupa se king consort Philip se sina Diana da lit kanu chithi I hai chithi raga mana this unknown di Diana da yam thina disappointment oi ba khot pagi matang da express torok pa dagi ni nang ju nupa to pakoi ba extramarital affair lai ba Charles lai ba khot pa nang kamaina tawri no nang na kamaina nang gi nupa to control to bangam jeno khot no moi si Philip sina hai tare ne loina mak Diana da oina blame to do hai bi nang na phajana kana tok to bai di khot ta bai ni kaina ga aduga sigi matang sida Diana na mayam da express of Himalaya hai dis maina Philip na ngon da chithi thara I khole aduga ingon da loin tai nai kholi ko tawena adubu ko na Philip sina statement issue to we hai publicly mana apologize away ai allegation kam to gunate ai Diana da insult to gunate ai gi just pay da bado mangon da hairu bane mana sida ai na haibasta mangon da thamoi sokpa yauraga di just kano haina I apologize haina do maina sigi matak se hi moi gi sida da affair gi kanna kano to dana mai sa ka to dana viral loidina kanna sauna ringai marak sida 1992 sida phone call ama kano leak tor kani ko phone call jisu kana marak no habida Prince kano siga Prince Charles ka Camilla gi marak ta adoga sigi se mirror outlet haina ma leko mana full transcript se si je pura intimate phone call de moi phone call ni ko hai intimate oina phone da wari sana ba publish tor to ne ba sigi kano se karam kanda moi ani gi wari je sana gi no hai ba je
1989 da sanagiba wari ni adu 1992 da leak tawraktoine sida moi ani gi physical relation ki kanu da relationship ki matang da adagi moi ani sina moi ani kamai yam thina how much they care about each other ko na da no khai adagi minute khuding laimina ni khotlami kaina ga adu maina tawbase pura full moi gi sai kanu sai tare ne pura subtitle yauraga namtho thadurabani si thadurapade hekta noi family gi marak sida huge scandal ama thoni thoga hanadagi mayam na dum affair hari kanoga kamila ga chal khase affair taw lai khole na haibase hojikti proof tawraga everybody know in London knows hari aina prince sal se manupi ma koiraga adusu nupi dusu hana no still hongi ba nupi ni go ma su mai mawa ma cha lai ba nupi ni ma ju ngone charles su matu ma cha lai ba nupani moi ani ji affair ni haibase mayam da loina proof tawre hojiki phone call se leak tawbadagi Diana ga Charles ka se hanjana bagi reconcile to bagi kano sunglai leitre Diana na sungya su yadre adugi matung dagi di December gi 1992 sida moi ji prime minister se asisina haina Prince Charles ka Princess Diana ga separate tawre khole hana nai laktho matung sida Diana na loina ma Camilla da blame tawiba haidi ma la padagi moi ani gi marital kano se problem se hawrak panena adu bo si how Camilla si lak no go de hena moi ani si divorce with hadi separation to with ni adubu amu Diana na khangba ngam ise mana angang kanuna mana second baby mirolikanda Harry mirolikanda kanogi sagi Prince William gi nanny ga kanoga se Prince Charles ka se affair lai me habisu simazu ma khangi Diana se pura mentally ma se pura broken down hoire ko ai ma je pura mentally ma kanu to ngam dre mayam ji khoi nga sagi separation ji matang dagi adagi media gi scrutiny mayam ma je actor koi tan dana photo nam dana khotana no kai haining ko ning en da tanaba asigi mandung dagi ma je hekta khoi gi mood swing to ba horok tana dagi mathan daga blade ga paira ga pangle lenjara ga haidi ma marani kaina ga dagi chaba khari eating disorder gumba lerak pa kholak pa haidi saura pu cha salaga amu mathan amu othokpi adugumba gi monda hai tare ne amna monda mentally amna sokhre ba sigi matang sida mana sigi amna thamoi amna nungai tana koi gi divorce tawdriba separation gi matang se sida moi gi royal family gi matang da larik ama mu phongdore ba di Anna Panesker haina Anna sina kari gi happe sida kanu su Diana su mai nupa do separate tawdringai da hojiki kano se James Hewitt se si koi si matung da army captain amazong koi khole haina lyrics ta yorok toini sigi lyrics se phongdorok padagi Diana gi manakta news si yorok padagi Diana sina tina sawi bido haibedi noina du maina kari gi no pangai da haijali do kholi do ai do di ai di imana bani khopni kaina ga amna kaya tare ne scandalous oigi ba wari mo oigi ko sije aduga mu khara lera kanda mu scandal ama mu la ene scandal na kaino habida Diana se Oliver Hor koba mai mama kanon hai Charles ki mama na bani hai dusu luhunga banu power male siga mu koinere haina mu media dong la media la ko do moi ani manga deny tawe adu Diana na hari je Oliver do di aigi kanoni aigi imana bani aduga aigi saina Charles ki separation se asida mana mateng khak tawbani khopani atoppa kaimna tenadi mana deny da male moi ni affair se khara leraga magi sigi na problem le ringa sida amamu link amamu ma je nupa amaga mu link tawre ni nupa sina rugby player ni haye mai maming sina Will Carling kawe aduga ma si su moi gi investor ama marabam lai mal common friend ama adugi macha ni hai sisiga koinare hena amu lauthorak toini moi asigi kano se rumor se deny su tawde confirm su tawgi de moi ni na January gi tang 13 1995 ta Camilla se sina magi husband Andrew Becker se sida gi divorce tawrani tawra matung da August ki 28 1996 ta Charles ka Diana gi divorce finalize tawre aduga couple moi ani magna angang ani sigi share custody launarani aduga kanu se Diana sina kanu hai 17 million euro mu phangi hai lamsam moi gi alimony gi oina as well as 4 lakh euro per year couple ani se confidentiality gi agreement ama sign ta hole habidi moi ani gi luhong mai matang da amasung moi ni separation gi matang da public ta amasung news outlet ta kai do wa matang amagi amai matang na ngang bayar wen
Diana se divorce or matung dagidi masagi Princess Diana her Royal Highness to sigi title se phangaroi phandraga she will just become the Princess of Diana Princess of Wales and adu kitang harani magi Royal Highness se ma phangaroi aduga adu buma se magi macha ani du di prince ne numa mapagi matungda amu moina mu ningthawrabdoi Prince William na aduna haywai tungna kona dum family da di dum yauda yararoi aduna Ma's family member amanina. She was just a family royal family member amanina. Moina Royal Highness so yaudragasu Princess of Wales si thamase hana Elizabeth na thamdoine. Queen Elizabeth na di Royal Highness ki title se adum piningi ba mana di Diana se nungsijabanina. Adi hayangwai mai di masu lariba William ge Harry ga do nongmaning thawrabdoine nongmoi gi royal gi kana torokdoine adubu Charles na yadabane. Charles na sunya yaroi ma ai divorce already ai gi nupi khatang da Royal Highness phangadabane aduduna Royal Highness ma pibi yaroi just my Princess of Wales natraga Lady Diana haina tau khorona yadabadagi pidabni hai ala sigi pidaba matamsida Prince William se nungsiba mai mama na nungsigi haiba mama sida Prince William sina mami no manangi title je aina mu nongonda mu pidoini aina ning thawera kanda na mama da hai divorce aura matungda Diana se British born Pakistani heart surgeon ne hai Hasnai Khan haina si je bana moyani je kanto koina ba horani koina raga Diana na hai je he is the love of my life kana ju ngasai kano se Dr. Khan se si jam thina wonderful person ni mana di magi wa mayam na kano thamoi di heartbroken oiba thamoi kaiba divorce am thina wa ba amasung adai tholak matamda Ziki Dr. Khan jina ma se support piraga mangonda strength pigi aduduna he is gonna be with me forever kind of advaina mayam da dum hai Ziki Dr. Khan siga Diana siga to ki matik close or pagi tangsida sangsida Imran Khan mogi matam da president hai tare ne sisina sise ziki Dr. Khan sigi Hasnat Khan sigi kanor male mogi uncle or cousin moi nephew masan oira male sisina Princess kano se Lady Diana se Pakistan da invite auraga mogi family loina unai hai unaraga khangaudana 1997 da moi ani gi relationship se adi moi ani break up togi hai adu mayamna sum pau gi matungina Diana na moi ani gi relationship se break up togi bise kano gi Diana gi mama se sisina ya da bhai tare ne haidi nangdi Catholic ni aduga sigi Dr. Khan di Muslim ni nang Muslim nu pam da lohonga nang Muslim gi ming logo ko pai sunga yaning de kote na mama ne amna ya da badagi kaina bane hai Dr. Khan jiga kaina ba tha ma le kanda masinu pa amaga mu koina ba horani sigi nu pa sina Dodi fired kana hai no Dodi fired siga ma ga di amna chana dana khotna yam nungsi nai hai aduga Diana se ma se public na yamna nungsi ba ma se public amsung commoner ne am thina nungsi ma se na koi charity mayam kono tawdana koi charity mayam event mayam hangdana khotna degi donate mana ju attend ga tawdani ko charity mayam adegi donate tawdana mana ma gi arai ba paisa mo degi elamani degi ni khangba phanga paisa kai je takhai ma dum charity da dum donate tawba aduga Diana si masana magna charity se mi mana dum attend tawruba mana su charity mayam mana host tawba adai organization khoi homeless ki adagi youth ki adagi drug addict singi adagi elderly adagi kano HIV na ba khotpa lai ba khotpa mayam se all over the world mana yari makhai ma se loina mak kano taweba mana khoi charity se mana paisa se donate taweba mana donation se tawbagi changse ma se moina haibada 20th century gi khwaidagi paisa charity da donate tawba nupi se mane na hai adagi mana ga khoi gi kano ga leprosy gi hospital ga je Indonesia da chalaga mayam matam du da leprosy hai je kina da changnaram da bune do kano di Diana di chatana khotana do gi angang jing leprosy na ba khop sing adagi disabled sing adu gum da chalo unar ga man hekta magi kano to donate magi donation aroi bini ba man tawise aduga mana Indonesia da zu leukemia na ba angang sing gi hospital amaga su hangamni man adu su free of cost angang moi layeng balak pa sing je mai gi Diana gi trust fund gi matungina mana si tawr matung sta now comes the worst part of our life ko khoi ngi nungai ta ba thodok thokba matam se yaurani
August ki tang kunthra mathoi 1997 sida maze Hotel Ritz Paris sena sida magi sagi dodi fayat hai simai nupa se siga hotels degi tholakpa sida sagi driver se maming je kano hai Henry Paul hai adagi di bodyguard Trevor Risk kawamga moi ngai tholak toini adanga sagi paparazzi singsina khanga ab haitare ne moi just minus sigi kano gi Rich Hotel Paris ki sida lai khole and they are living aduga du matam da aduga mu kano se su Lady Diana se su mai gi boyfriend su lim yaure khole hagi Princess Diana su mai gi boyfriend dodi du su yaure khole hai bi de ekta paparazzi mayam sina photo nam do gi ta arwai bi da moi gi hotel sida kano to mi mayam sina ne ina raga lai raba moi sai paparazzi mayam na photo to ro ngai lai bi da Princess Diana sin Lady Diana sina pamdana dodi ne adi my driver Henry ne bodyguard Trevor Risk asijiga mogi maningi hai maning room dagi thoe hai thoga gari se thogi beje mu paparazzi sina mu uhoraba ubadagi moi jingsina tanai hai ba photo lobagi tanaba sida hekta Diana sina instruct tong male hadi moi paparazzi sing dagi lapna thogolo kholo gari do khara kana thogolo kholo moi photo nam lere khole endobadagi saigi driver du su gari se kana thobajani gari se kana thongmandana dinga saigi paparazzi singna su maning na tanaba sida driver Henry sina gari se control toba ngam hogdana moina haido point di alma ko ba tunnel gi wall haitare ne alda crash toksale hai bada moina saigi car se white fat amada hana thomjan male thomjalaga thomure na mamai je gari di mamai da long lera pajani lera pasida saigi beam haitare ne pillar wall no beam moi lebido aduda collide tobani hai car sina speed camera thawi habisda 110 km da car thawi hai twice the speed limit moi masagi hana leba speed limit to adagi he na mu thorine aduga photograph moi ngasagi crash tawrakanda gari je mai khuga thoktana loina mak loirabni ko masak se phiba mem thina gari je crash tawrabne adang sai maning da tanaraba photographer moi paparazzi mem sina kadan tawgi moi singje khara mana help tawbula edu khara mana help tawdabi da photo namaga laiba moi aspoigi asokpa asiba haksang mayam se crash tawbje ahingi kanone hai nung pung baruga minute tara muk adaida oira male crash tawbse adai mo nang sai crash tawre khole no report tawra matungda police minute tara muk leiraga lai hai 12:30 adaida do police ek lakpaga mu ambulance so mula amale do minute manga manungda adanga sai gi photographer to moi khara photo nam leiba jai si police na ju uraba adagi moi public mayam ga crash tawre khole na dai tholakpa adagi atopa moi mama khat inra pajing duna ubadagi sai photographer amade chingtho phui moina nang na sidai mi gi sibana ba khangdagi gari je saina tawleraga nang non jela photo nami je kai gino na ta phuraga mai gi photo gi reel loina ga moina loina reel ka chingtho ga chagai loine adoga photographer manga amadi police na adum spot tu da pharani pharaga ani madi detain tawi hai adoga moina moi rom dagi 20 rolls of film thuloi lauthoi hai moina number camera moi roll singjo adodagi moi manga dagi kun camera roll kun mun loktho loi destroy tawdini firefighter mem lae moigi sagi body jingdo gari da chakpa ga loina anam lairamina body hing bra hing da bra khangdamnina body thokna ba haina fire kanogi firefighter mem la ani la aga body sing jing thokna ba honare da ahamba moina ching thokpada Diana gi bodyguard to adu do hara ching tho ADs te adu mari multiple ma kono da mon the serious kano facial injury ko mamai da serious injury mem lairame dagi di kano da makok to yaishan bagi su lairame but conscious oirame ma aduga kano hai Reese digi my bodyguard Reese see I think he is the only one who was wearing seat belt mayang car da moi mari thogo makta seat belt phari je driver su pha de hai dagi kano du ju kari Diana su pha de aduga my boyfriend my lover hai tare ne dodi do adu su pharam deba moi ahum di phada bida just bodyguard to katang mamang da phamba bodyguard cha katane seat belt pharami je Diana ja moi yamatam da Diana sidi kano da maningi right thangba seat ta phamami hai aduga masu critically injured oraga aduga consciously orami hai ma se hadi gyan di mangam de aduga magi ribs ka arms ka di fracture orani magi right collarbone jo dislocate orani aduga ma se magi brain da swelling ga bruising ga yam chauna layen hai aduga masina mathanda murmur tawdo aduga moi ching thorpa matam sida mana ka no ma thana murung sole hai mana sole se oh my god and adum sole laga lei hai ma ai ji car sidagi car ka setak moina ka no toroga jack ka tawraga loina mang hangtu ga
ꯆꯤꯡꯊꯣꯔꯛꯏꯅꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯗꯥꯏꯅꯥꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯦ ꯗꯥꯏꯅꯥꯁꯦ ꯁꯤꯗꯦꯠ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯀꯥꯔꯗꯒꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄꯁꯦ ꯄꯨꯡ ꯑꯃ ꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯔꯗꯒꯤ ꯍꯦꯛ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯥꯔꯗꯤꯌꯦꯛ ꯑꯦꯔꯦꯁ ꯇꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯥꯔꯗꯤꯌꯦꯛ ꯑꯦꯔꯦꯁ ꯇꯧꯕꯗꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ CPR ꯀꯣꯄꯥꯠ ꯀꯩꯅꯣ CPR ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯥꯔꯠꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯣꯡꯉꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯥꯁꯦ ꯄꯨꯡ 2ꯒ ꯃꯤꯅꯤꯠ 6ꯇ ꯁꯔꯖꯔꯤꯒꯤꯅꯦꯅ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗ ꯄꯥꯏꯈ꯭ꯔꯅꯤ ꯗꯥꯌꯥꯅꯥꯒꯤ ꯕꯣꯏꯐ꯭ꯔꯦꯟꯗꯣ ꯗꯣꯗꯤꯗꯣ ꯃꯥꯗꯤ ꯂꯦꯐ ꯁꯥꯏꯗꯇ ꯃꯅꯤꯡꯒꯤ ꯁꯤꯠꯇ ꯐꯝꯃꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯗꯤ ꯁꯤꯔ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤꯟꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯦꯛꯁꯤꯗꯦꯟꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯔꯦ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯔꯗꯣ ꯍꯦꯅꯔꯤ ꯄꯣꯜꯗꯣ 마소 ꯑꯗꯨꯝ 그노다 짝빠가 마디 뿌라 마망가 마이기 사이트 오이나 수르버니나 뿌라 짝빠가 시람메 하이 어둠 럭톡보다 좀 시람 말레 moi animak loina moi Paris ki hospital ki mokta postmortem ki pure aduga kano Henry Paul mai segi driver se sigi mai ki body da alcohol level se 4 times legal limit in France ki 4 times legal limit segi hena mai ki blood system de aura me hai dana mayamna sumana yu do thakpagi control to bangam damni khotamni kai su yamna hai Diana se hospital le aura kanda moi doctor mayam sina kanna honare ba se kanna ba adu mai gi injury to yam thina critical oibnina moina CPR tawduna khotuna mai heart to amu cardiac arrest amu sangi male adu do phana koina honai hai adagi moina hand kano massage mu torobne haidi mataba ka sagaraga makusna thinjalaga heart to pump tawna ba adu bok tawrabane du bok taw bu yadaga ma se adum kan bangam garwe Diana gi heart se right side ki chest ta oina display tawra laigireba aduga mai gi left pulmonary veins asisu loina mak kan tawi hai mathak ta loina chengkha kare hai aduga Diana do adum heart to in haisini mi sumdida sidai kanu the left side ta laiba heart to yet lom da chanjan gare adagi mai gi veins nung kari kra loina mak tat le khole aduga moina su kan honna bane adum ngamdre aduna doctor na mayam da media da nongalam dai gi pung mari sidai sida ma se sire haina announce tawi ngasagi extraordinary popular royal figure amako khanghaudana unexpected ntraga sudden death oibaje sisna hekta khoi gi mano mayam kaitare ne kanu world gi kanu figure mayam aphawa mayam adagi di celebrity mem kai moi sinjina pour out tore by this minor princess kanu do Diana do like khotre tabdagi they were all shocked even everyone loina ma moi shocked kan do ni moi loina mak shock sakibdo adagi mi sinjina asagi mayung kano dala aga lai dagi ni khangde candle dagi ni khangde cards ne dagi di personal message me amagi asagi Kensington Palace asai da loina for months and months thamme hai moina la aga lai adum katpado princess kano gi Diana sigi Diana gi coffin je mogi royal flag ta drap tawbirani aduga London da pore hai kano sna Charles ka magi machi ani duna aduga September gi tang manga da Queen Elizabeth na mayam da tribute tawrani habidi live television da broadcast tawrani fin da haina Diana hain lai tre khotre to we duni na aduga adui matung da funeral se mogi Westminster Abbey hai da tang September gi tang 6 se sida magi kanu tawre funeral se ma du tawbirani aduga mai macha ani se kanu ga William ga Harry ga sina magi sibagi hakchangi kuze sigi maning da lepakanda chatlaga kappa ga chatleba dagi sigi video kanu je photo ga video ga se internet ta yam yawani yengwa yam thina nuai tabani magi funeral je tang tarukta live telecast tawi ko tawbasi kana ni yenge habada British ki audience tagi 32 million yengi aduga masina UK gi quite highest wing kanu ne quite highest yeng bai tare ne thoi gi celebrity amana siba matamda adagi America dana 50 million people na television da yengi aduga over 200 countries ko 200 countries ta 2.5 billion people na yengi hai magi kano se funeral gi processing je aduga Diana was only 36 years old when she died yamna hawina ni mana legi jise mayamna conspiracy theories member thore en Diana sibagi khotpagi sini samana hai royal family gi matang da loina ma haidok tor pagi dagi adu Illuminati adu mayam adu mayam am taw me do ga su hadi kanambong na kaimbok ai khangba mante ma adu dagi thizul matam da adu numitu da su moi ani mak adi kaimbok to na sakhibane just moi gi car duna speeding to da car do control to bangam da badagi si bani khotpani na do ngasai gi driver do gi pol do zu mangon da yu gi
yu thakpagi khopagi mogi limit to adu je helambadagi mana control ngamdamne khopane and he is only responsible for the crash and haraga dum lotion gare aduga magi adu mayam khara manadi dum conspiracy theory ne dum khara Charles na hat pani mo hai khara mana du hai mo hai ban concrete oiba proof te amta phangde aduga magi Diana na sibaje just crash the unfortunate event the crash or ga sibanin hai ade mayam wari se side lotion jarage mayam na gi wari se nungaragadi like do view share do view subscribe do view mathangi wari do mu thengrasiko